Muundume wa ukuu wa katikati niutiiwe ni thayu itina wa kukoloka kialani kavindani kala anatila ivati ya nduka imwe ya syindu sya mbaa stima musyini wa Mwingi vala ukwisililwa ta ukwendaa kung'ea kwianana na mwene nduka ini kana avingwa nduka mwendo wa saa umwe wa kioko nivo kumanie na mwi uu wa murutia na akuna livoti kiseseni cha volisi cha Mwingi vala mwi wosiwe ni maofisa ma volisi na kuotwa nyumbani ya kusuvya miya hospitalini wa Mwingi level 4 ukuni kilimbeange Aendee lina musangi nukuelesya Nukio bingu ya malwaza umana nusu kwa choko nani bingu ya uisi asili na indo nyiko na ivati itile mulinge kichwani mutandithe musyini wa Mwingi na vala uvingwa nduka yake electronics mwendo wa saa umwe kiokoni kia suo withi imwe wa Muundume umwana ula ukwisililwa ta na nia ya kung'ea ndukani itina wotila ivati Muundume na ceiling ya nduka kwianana na visa sya kamera ya CCTV la kamemeka kakosi ya ndukani ni kana Muundume uu akolokia na kuvaluka kuma kialani kavindani kala Aendee itakulika ndukani itina wovaluka mututiano ikali vanda tikate 10 na valo kwiwika oko wa munombe wa kutila veva saa 5 na ndatika miongo ena se utuku ipeshonge ni zedilite zikoneka vanu mingi muno na alama kwecho kwa nduma kumakuvethya kunduketwa mbii 13 sedi sama koko na Ung'ei Mwingi moka huku ni ambani isa kuilu mamina wanga plani sio kuvethya kumoko minokile plani sio kuno na makumia kuonekana mubango mathilita upandu webinda yacha kwi wiki teilenzeli po kimwana kinaonekia kamwana kanini kale kimwana kutwa town chokora kakwete na kuunja fridge ya mwanabiashara umebani jirani wako katika CCTV na waiza mundu kana ine kumia nene ya soda imanize usoda kana ngea kakanya nizoda kana ngea kapeba mulinge nukunie livoti kiseseni cha volisi cha Mwingi na vala mwi wa Muundume uu na ulota namba kumanyika vosi weni maofisa ma volisi na kutoa nyumbani ya kusuvya miya kuya hospitali wa Mwingi level 4 utauni wakule useseina mwana masani mautuku wongelango na ukienda kuikiitha kana inenzini masungwa ovamana maleo kilondo nyokule maofisa ma useseini kana medhia na random patrol sasa nzene especially street isa itina mundu kembwa makeka patrol po north street yambe lelo ni konombe main road aumea ingino sisila saidi itina mundu kumbe yandu mwingine tukite CCTVs kumbe silambe makile la kuyetina na ila muona mundu labda ila meenda kung'ea na mkona land cruiser vitite itina imani za medhia na uya mayoka kutumia kwa report ya vlingo mauvo kwa musyini wa Mwingi kaunti na Kitui nilina musangi.